Abeebembezi b'abakazi obwe barikwegitira omu kigombe kyabe kya Women Council bayiteranira omu kiyanja okukora eby'obuyonjo. Tari ekizibu kikiine n'emidaara eri aheeru. Tukabire ntukora itwe abantu bamara kwiha abantu abari aheeru bakiza bakatweyunga konka buruka yoona eri aheeru erimu obunga erimu ekyago ky'ekitookye buri kimwe kitwine omu nabo bakiine. Ndakusiima abakansarazi baitu boona abaami n'abakazi na meeya witu omurungi waasa kutuyamba murimo gw'obuyonjo bw'akatare n'ahenguriza akatare kandi twongera kweta n'abishiki eminyeeto mitayi yitu tibabasa. Abatuura omu myanya yajamburwa basiima ekikorwa eki okuruga omu beebembezi b'abakazi. Siima munonga omurimo gwakorwa erizooba kureeba ngu akatare kiitu mwatuteekateekaho mwija kwataniise nitwe twabasa kukakiriininga. Itwe nk'abeebembezi kutwashikire omu kanso zose batutiiremu twataho iteeka ninga engenderwaho yo kugira ngu buri muntu weena ora generating kasasiro abase kugihereza abo twahire tendazi bagitware omu mwanya ogwateekateekirwe kasasiro kandi ebimotoka ebyo nibo nibirabamu. Babeebembezi b'abakazi abo twaganiraho nabo bayereka okushemererwa okukwatanisa bakayonja etawuni yaabo. Kiremera abo kugira ngu twine enforcement nka twagira enforcement kasasiro tekabasa kuturemera weki. Abeebembezi aba bashaba bukira okukwataho kukora nshonga y'akatare k'ekiyanja akarikuteganisa bingi. Tukamanya kandi katwireho ekizibu ekikiine kiine getema nga turiyo nituteekaho omuhanda gw'okukora ngu twafuna oburyo bw'okukora ngu twataho omuhanda ogwa kabiri mbwenu twakitiire omu poroguramu. Gashakwa Christopher Himbisiwe.